تماشاچیان هجان جو واشنگتن جو استودیو دنگ امریکا دم باش. ده برنامه به هفته دم چندین راپورت بین پیش وره. تماشاچیان هجا دم باش. ده دستپیکا شهر دژی داعش ده اسرائیل جارا یکم ایرش لسر داعش پیکانی. دستپیکا به هفته ده اسرائیل ایرشک لسر وسطایک یا داعش پیکانی و ده انجام ده 4 اندام داعش هاتینه کشتن. گوری آگاهیان اف ایرج عالی فروکن عزمانی اسرائیل و هاتیه چکرن و ایرج اسرائیل به روکتان ایرش لسر بنگه که داعش پیکانی و هین انجام و ایرش ندیاره. سرکوزیر اسرائیل نتانیاهو د جوین اکتب بحثا وان ایرشان که او پس ناهزن اسرائیل دا و دبیجه امی به همی هزاخوا آماده بون کو سنور خود بپارزن. نتانیاهو دیار کرد کو اسرائیل نهل داعش دستلاداری یک نیز سنوره و آوا بکه. تبی که اپراسیون موسولا بردام دکیجی پشتچون هزن عراقی هدی دبه جبر کو گلک سیویل لنا باجر هنه. کسی که لنا باجر آسمانه دکن قیرین کو ابد شرط پر دجوار ده دیجین. افریا موصلیه دوز بویه و هاتیه بجیهشتن جالی چکدارن داعش و هر کسندن و دباجر تلین الکتریکی قطن و عربین بومبکری لسریان بلانه. سرباز ج سربانیان شردکن و چکدارن داعش به چکن گران و با آواکی کجر برخودانه دکن. ترمین چکداران لجهه که او دکون دمینن. به گلک آوایان سرباز دبیجن افشر او یکم جوری شرل دجی داعش جبر که او شردکن لباجار هری بقاربالغ لعراق که دبن دست داعش دبو. مبنية مو مثل قبل مثلا اف نگوندك ایان باجرک بچوکک و هزین ما درباز ببنو یکسر رزگار کن. سویل لورهنه دوی ام جترمبلین خودر کوین لنافکولان شر بکن و وکولیناند ناوا خلکی و مالاندا بکن. ده دمک دا کوشر بردوامه مالبات دبیجن وان الکتریک نینه خوارن کیمه و آفزو خلاص دبه. خدمتین باجر جالی چکدارن داعش فدهاتن بری و برن. لیوان قد کرن دماهزین عراقی گهشتن تاخی نزیک. منذ تحريرها روژاکو آرتشه اف تاخ رزگار کرد چکداران هلا آبی یا سرکی قد کرن و طلبه کرن جخلکی نها آب نینه او آبا مج بخورا کری او تنه ترا در روژا دکد الکتریک جینینه لگوندوارین باجر سویلین بریندار با آواکی روجانه به دهان دگهن جبو درمان کرن لوی نواندا ساغلمیه بری بین و گوهستن بو نخاشخانه یکی برپرسی عراقی دبیجن رزگار کرنا موصل رنگ به مهان درشکه اپراسیون رزگارکردن موصل و زیادتر مهیه دست بکریه. لیبله گلک آستانگ دو اپراسیون ده درد که آستانگ یک سرکه بجداربونا هزن شیعه دو اپراسیون موصله. هر چقدر سرک وزیر عراق دبیجه پاراستنا سویلان بجارا من سرکه جه اف باوریا ها جالی سونیا و ناین باور کردن. لشکر عراق پشتی 6 هفتیان جدست بیکرنا اپراسیون آزاد کرنا باجر موصل جدست چکدارن داعش پیشرویان دکن و جچار آلیا و اف باجر دور پیچ کرینه. پشتی در بازبونا هزن عراق بونا و باجر موصل گواش لسر چکدارن داعش زیده کریه لربری آستنگن شر کولان بکولان و پاراستنا سویلان دبد. سرک وزیر عراقی بهیویه حتی داویا و ساله موصل بیتا آزاد کرن. و امامنا ربما 5 هفتیل پیشیامنه حتی داویا و ساله. انشالله ام دی سرکفتنان ام هیوی دکین دست بخین. شر دجی چکدارن داعش نه افریقیا بتنیا با حکومت حیدر العبادی بلکو بجدار بونا چکدارن شعه آزاد کرنا باجره که سنه ترسا شر سنه و شعه بخو و دگرت و سرک وزیر عراقی و چند دور نایخد. نعم بله از حزب نیگرانیان دکم اون رحتیامنج صدما هبونا چکدارن لدروی دستحالات دولتینا و کس وی نخوازید به هبونا قانونه که دوی پرسه چاره سرکی. تمت الموافقه. پارلمان عراق دوی هفتیه دا رشنویسا با قانونی کرنا چکدارن شیعه به 208 دنگان جتبایا 327 پارلمانتاران درباز کرد که سیاستوان عرب سنه افدنگدانه به دیکتاتوریت و پرانی شیعان لعراق ناف کرد. أكبر مغذي للإرهاب مزنترین چافکانی ترور زورداریه مزنترین پشتوانی ترور دورخستنه و مزنترین آلیکاری بو ترور بهت پیشکش کردن که تو فرق و جداهی ناورا گلی خدا بکی جبر وی چنده دوی اف سیاستها بداوی بی لی اگر اف سیاستها بداوی نعید يعني قد و هیک سنه بجار نخوش البجیرن هزن هف پیمانم برای برایتیا امریکا پشتوانی و هزم کردان و یان عراق دجی چکدارن داعش دکت لی همان هفکاری دیگر چکدارن شیعه نکریه. اری با قانونی کرنا چکدارن ناسیار به حشد شعبی و هلویست امریکا بگوهرد. We will continue to work closely with the government of Iraq. امی بردوام بندکاری لگل حکومت عراقی ده. ما اجبری نهاد گوتبو ام پشتوانی حشد الشعبی ناکن. لی اگر گوهرتنی قانونی هبن امی لسروان با آخر.
شارزا باور دکن یک جی اگرین خردبونا داعش و جبری وانا القاعده لعراق سیاست حکومت شیعه یا بغدایه. دوی ویدیوی دا اول دسپیکا و مه هاتی وشاندن هیزن پیشمرگه چکدارکی داعشه به دست دگرد ولی دیفراد هف پیوینه که دا بحثی اگرین تبلیبونا خو و خورتن سن دنافرزن داعشه دکد. احنا حبيناهم علاش؟ ما او خوش بیان جبر گوان ام جزورداریا شیعه رزگار کرین که همی سنیان به تروریست دناسن. آزاد کردن باجر موصل بریارک و نافخوی نیف نتویه و ریکفتن لسر قناغ پشتی داعشه حتی نها بتنه هر داخویانینه. گواه پیدچت پاشا روژاوی باجری زورگش بین نبید. خالد فتاح دنگ امریکا. جی دست به بونه اپراسیون رزگار کردن موصل ور به هزاران سیویلین جی باجر برای خدانه کامپین لباشر و روجرات موصله. لید بین شرطن گرانده به درفت امپر هندک او هولدن کجیان آخوا بدومید. هر جی دسپیکا اپراسیون رزگار کردن باجر موصله خلک سیویل بر رجاکا برچافی آوارد بنا باشور و روشهلات نینوا. جبرکور روش بو روژه شر سوپای عراقی پتر دکوی در ناوا تاخم باجار موصله دا. بله اف خلک آوارد بن وصابو دنگ امریکا دیارد کن که روشاوان لکمپان گلک یا خرابه. لو ما دخوازن جی حکمتا ناوندی پتر هاریکاریاوان بکتن. في سبيل احنا معانا عوائل جبركو مالبات لقل مهنا وزاروك هنا كو راستي سرما زورا ايواري دبن لقل في كيجي او هول ددن كو بهر شيوي كي بيوانين ياسايي بداوي بيننو جيفي كامبي دركفن وهر وهار بدنيان دن كو ورن جبركو براستي كامباتيا داغرتن الاوضاع الاكل روش باشه و خارن هيا مبتني بيوسي بدوشكان هيا جبركو سرما زورا سارا جبو زاروكان امين مزن دكارين درباسكين مکاری بود 2 سالینی وان ظلم داعش در باز کن ما هم نکارین وان 6 ماهان جی در باز کن لبتنه دو شکا بدن ما ریوبر کمپا خازر وصابو دنگ امریکا دیارد کد کو پتری 5000 خیزانان نوکل کمپا خازر دانه بله روش بو روژه زیدتر لیتهنو لو ما فرع حکمتا ناوندی و ریخراوی نیف دولتی پتر هاری کاریاوان بکن حتما نسبة أورابان زيادة بيت ليرى إمامان بيوست مان بدعمك جورترا بيوست مان بدعمي حكومي بغداد بدعمي UN ومجتمعي دولية شو كبا حق خط شو كاكر أو موصل دويمين شهر للعراق بروي نسبة سكانية وهكر أو أورنا همول روي إمامكت حق دبيت دعمك زور جورها بيت بو أوي كنترول بكريت هجی گوتنه یکو پشتی سپاه عراق دست به اپراسیون موصله کری پتری 80,000 کسان آواره بوینه لگوگ جلی و تاخ سماح و قدس و انتصار و گلک تاخندن و روش بو روژه اف جماره زیده تر لیت هیتن. کاوا عمر دنگی امریکا دشتا موصل کمپا خازر هنج بو نوچه و پیزانین و شاهید چنکو دنگ امریکا ام لجهه بو یرینه نوچه اینگرنگ جبو وحد شو پینین به یوتیوب و فیسبوک و تویتر خویا کرمانجی و سورانی برنامه سیاسی، هنری و روناکبیری برنامه کرد کنکشن ده انارتی تیوی ده دکارن لتلفزیون و رادیو پشکا کردیا دنگ امریکا به شو پینین و گهداری بکن همی پلاتفورم میدیایی پشکا کردیا دنگ امریکا ده خدمت و دانه و جیک راست هل بجارتیه دنگ امریکا جدره هری باور پیکری روش آلوز یا ترکیه روش بروش کورتر دبه ناکوکین لسر آواکینا سیستما سرکاته گوهرتنا قانونا بینگهن او زوردستی لسر مخالفت ترکیه چندین بابتن سرکنه لترکیه نوچگهانا دنگ امریکا یا استانبول زوزانیاشار لسر و پرزگرکین لترکیه راپورتک برفره آماده کریه حکومت ترکیه جالیه که ور لسر درشکرنا روش آورتنی قشند که جالیه که دم وجی لسر رفراندوم سرکاتی کوری و بریا ترکیه بکه و مرحله اکنو نقشند که جروش آورته ور و گله کس هاتن گرتن هفسروک و پارلمانترین پارتی دموکراتیکیا گلن و هر داوینجی هفشاردار باجار مزنی مردینه احمد ترک و بتی کوشین خوی آزادی تیزانین هاته گرتن گنگشین دنابرا پارلمانت اروپای و ترکیه ده ددومن هر وها سرکوماری ترکیه لستانبول داخافتن خواده گازنجین خواه لپارلمانت اروپای کرو گوت هی پارلمانت اروپای گلو هم فرق دکن که هن آلیکاریا تروری دکن وی گوت ما پکیکه نره خستنه که تروری بکه هن چاوا دکارن ایرو بریاره که وها بستین
Türkiye di nava şerê rojhilata navîn de li dervê komisyonê ma û şîdeta xwe ya navxwayî jî her roj zêdetir kir. Ji aliyekê beşdarî azadbûna Musulê nebû, ji aliyekê din ve jî operasyonên li ser Rojava dan dest pê kirin. Erdogan di vî warê de got em têkoşîna xwe ya bi terorîstên FETÖ û PKK re bênavber didomînin. Bi PYD û YPG re bênavber hemû têkoşînan xwe berdewam dikin. Her wiha li gor îddiayê ku du şîrketên Almanî biryara ambargoya çekan dane û êdî çekan nadin Tirkiyeyê. Di heman demê de du leşkerên Türk li Sûriyeyê di encama operasyonekî ezmenî de hatin kuştin. Nîqaşê kiryarê wê jî didomin. Erdogan dibêje Parlamentoya Ewropayê biryar sendiye lê ev çi ye? Dibêjin li Tirkiyeyê rewşa awarte heye. Gelekî tund diçin ser terorîstan, kesên têkildarê terorê ne ji wezîfeyê xwe tên stendin. Anêna cezeya darvekirinê jî tê nîqaşkirin. Li ser medyayê astengî heye. Ji heftê du şertên serbestiya vîzeyê heft şert natine çêkirin. Ji bo pîşesaziya parastinê çekan didin û êdî ambargoyê dênin ser Tirkiyeyê. Ji aliyê din ve jî Serokkomarê Tirkiye Binalî Yıldırım bersiva Parlamentoya Ewropayê dide û dibêje Parlamentoya Ewropayê bi vê biryarê xwe biçûk dike. Hêjeyê gotinê ku Tirkiye hem di nava karên navxweyî hem ji derve de gavên tund davêje. Ev yek jî di seranserê cîhanê dibe sedema rexneyên polîtîkayên Tirkiyeyê. Bi polîtîkayên şaş rêya demokrasî tê girtin û rewşa Tirkiyeyê xirabtir dibe. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul. Cemedandina endamtiya Tirkiye ya Yekîtiya Ewropa hîn babetek sereke di rojava Tirkiye'de û desthilatdarên Tirkiye hîn nerazîbûna xwe tîne ser ziman di derbarê vê biryarê de. Serokkomar Erdogan jî dibêje em mehî hêviyê xwe ji Yekîtiya Ewropa nebiriye. Agahiyên berfiratir di vê raportê de ne. Biryara cemdandina endamtiya Tirkiye ya Yekîtiya Ewropa hîn mijarek sereke di rojava Tirkiye'de û desthilatdarên devleta Tirkiye ev biryar bi dengek bilind şermezar kirîbûn. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di zîrveya Boğaz çite ba li ser vê mijarek kêşan û dibêje bi tevahî me hêviyên xwe ji endamtiya Yekîtiya Ewropa nebiriye. Lê belê Tirkiye nebe alternatîf e. Avrupa Birliği defterini henüz kapatmış değiliz. Mehin rupela Yekîtiya Ewropa negirtiye. Lê ew wêneyê pêşme nîşan dide ku divê em hêviyên xwe bilind nekin. Lê divê tu kes vê ji bîr neket, her dem gelek alternatîvên Tirkiye hene. Têkiliyên Tirkiye bi Yekîtiya Ewropa re di sal 1959 de dest pê kir û ve zîdetir 5 sala Tirkiye hewl dide ku bejdar vê Yekîtiyê bibe. Lê belê Yekîtiya Ewropa ji bu endamtiya wan hin şartan dane li ber Tirkiye. Wek çareserkirina pirsgirêkên mafên mirovan û guhirtina hin qanûnan. Lê belê Tirkiye ev şertên hep bi tewahî neaniyece. Di van 5 salê dawî de Yekîtiya Ewropa ji bo kiryarên li Tirkiye diqewme têkiniya xwe bi wana çendîn caran cemidandiye. Serokkomar Erdogan dibêje ve 5 sala em berderiye Yekîtiya Ewropa ne. 53 yıl. Eva 53 sala Yekîtiya Ewropa Tirkiye li berderiye xwe radiwestîne. Ma hûn xwe çi dihesibînin. Min di serî da gotibû ku me hîn hêviyên xwe xelas nekirîne. Rîn me yên cuda jî hene. Divê hûn taze bizanin. Wezîrê Têkiliyan bi Yekîtiya Ewropayê Tirkiye Ömer Çelik di pres konferansê de biryara Yekîtiya Ewropa rexne kir û dibêje pêşiya divê Yekîtiya Ewropa pirsgerekên xwe çareser bikin û piştî wê dikarin Tirkiye rexne bikin. Esasen bu kararı yok hükmünde sayıyoruz. Brasiyen vê biryarê nas nakin û ciddî jî nabînin. Pirsgirêkên gelekî mezin li Ewropa hene. Divê ew pêşiyê wan çareser bikin. Em taze dibînin got aliyên komarî li Ewropa roj bi roj xurtir dibin û ez bawerim got destê wan divê biryarê de heye û tu girîngiya wê li ba me tune ye. Rewşa alos ya li Tirkiye her roj kurtir dibe û kiryarên li Tirkiye tê holê bi taybetî bandoreke ne baş danî li ser pêşa roja Tirkiye. û ev kiryarên hene bi tinê ne li Tirkiye encaman tîne holê. Di heman dema de seranserê cîhanê de aciziyan tîne holê. Serok Obama di mehem borî de pêvêdeyên li gel Küba ji nû dest pê kiribû. Lê nihapirs ew e ku mirina rêberê Kubayî Fidel Castro bandoreke çawa li pêvendiyên du alî bike. Taybetî jî Donald Trumpê komarî bi piraniya nav Kongresê dest bi seroketiyê bike. Li Miami bîstikên bihest yên têkiliyên dirêj û bi eşkence di navbera Amerîka û Kuba de hebûn. Lê dema hestiyarî di deyalekî di Kongresî da li Capitol Hill pirs ewa kanêmirina Fidel Castro dê guherînan peyda bike. Xelkê Kuba pêwîstî bi wêyekê hene ku bizanin serbora negihiştî û neplankirî têk çû Amerîka dê piştgiriya wan kesên ku xwedî li mafê mirov derketin bike. Endamê Kongresê Chris Smith yê ku pirsa mafên mirovan li Kuba wekek kilîla dûdiliyê dibîne
وها دبینه کو گوهرین مزن نه دژ مرنا کاسترو دست پی بکه بلکی دژ سروک نوی امریکا به. از باورم دونالد ترامپ رنگ به خالک وگره بو امریکا و کوبا. مد درباره کوبا دا سیاستک دیار و گهشتی و یا مافی مروف هبو. لید کنگریس دا کو کماریت دا پرانینه کارکی گران پیشیوانه دا کو سوزن سروک نود کمپین هلبجارتنان دابون بجه بینن. اگر بریوبریکا ترامپ خواست یا اوباما کری وگرینتن او لسروی بخود مینتن و دوید او بفرمانه سروکاتی و بکتن چکو اوباما بخو او گوهرین کربو. لی همو کماری وها نابینن که گوهرینکا دراماتیک پیشیوانه. از باور ناکم دوی کارودانکا حزر بون نکری هبت به هلوشاندن توایا کار سروک اوباما حتی نها پیرابوی. وکی گلک جه هفکارن خوین اندام کنگریسی کرافورد جی وها دبینه که بازرگانی بجارده یا هری باشش بو آلی کاریا گل کوبا. از باور دکم نهادمه بوچون شر سار لا بدن و حزر بکین کاچا و هفکاریا ببر هم دگل کوبا بکین با آوائی که گوهرینن سیاسی و جواکی و کلتوری مزن به حزب بکین. هرچه آوائی به سیاست امریکا لهمبر کوبا بردوام دکه. لی مرنا کاسترو دیبه و دسپیکا سردمک نو. از باور دکم مرنا فیدل کاسترو هرچند باندورا راستخوا لسر سیاست امریکانی نه لی اوی کشو هوای پیوندین کوبا و امریکا بگوهره. خواندکارین بیانی لزانکوین امریکایین بجشکی روبروی گلک آستنگوتین. پرانی زانکویان گشتی وان نوگیرن او زانکوین طایبت جه گلک کم داده و خواندکاران. کمک خواندکارین بیانی لزانکویا جان هاپکینز کار دکین که جوه آستنگی خلاص ببین. فاطمه اسماعیل یا 32 سالی حز دکر ببه پزیشک دما او لدبی زاروک بو. همو دمان مجی و چوانی آکار کرناوی جمن راست سرنج را کش بون و از گلک حز دکم دگل زاروکان کار بکم. جمارک آمازن آزاروکم به پیروین تایبت لروجهرات ناوین هنه به خودینه به تایبت لولات من. پشتی خواندن خواه پزیشکی لولات خواه فاطمه هات راهنانی لزانکویا جان هاپکینز لبالتیمور. او د برنامه کالی گوهرین خواندنکاران دبو دمال کلیجا پزیشکی بو. فاطمه خان ایک بو جه کمالک خواندکار نفنتوی وی آی خواندن خواه لامریکا بردوام بکه. حوالنوی رنمایی دانی که چاوا پیشکشی دهان برنامه بکه. اف پروسه به ململانه دو درچوی کلیجا پزشکی یا ناونتوی به دیتا کمتر دلیوین کاری هبن چونکو درچوین امریکا لپیشین دوید ده پلانا پیش وقت هبه. پلاندانان تشتی هری گرنگا جو خوندکارن بیانی را لکلیجا پزشکی لامریکا حتی اگر او خوندکار لولاتی خواه هات بارگرتن. پول وایت بریوبری اوفیسا خوندکاران لجون هاپکینز دیبیجا پرانیا برنامان پی تیوینا بری خوندکار بکفته کلیجا پزشکی. ام دبیجین مدوید کورسن خوندنه این زیادتر ده ساله که دا هبن. ده هر بارکی خوندنه دا لامریکا. حتی خوندکار بجارا ورگرتنه وانیان هبید که بکارن باشتر سودمند بن. بگمان اگر اول امریکا پیش بکبن و تاقیرنین پزشکی در باز بکن او دل زانکوی بین ورگرتن. کارم آرورایی به اصل جهندستانی خوندکاری برینکاریا چاوایا بودمی 4 سالان او هات ورگرتن چونکوی لجان هاپکینز باورنامه خواه یا پزشکی پیشین ورگرت بو و 2 سالان جی لیکولین دکر. از نکارم بگوتنا بجم که چند منی کار مامستان خومه گل بر ولزانکوا هاپکینز پشتوانیا من کرین بری 2 سالا دما از هاتیم کلیجا پزشکی وان رنمایی دانمن جبو خوندنا برینکاریا چاوان اونها که از داخوازا حولاتی بونه دکم. کاربدستین کلیجا پزشکی پیش نیاز دکن خوندکارن بیانی کل ولاتین خواه باورنامه خواه ورکردنا داخوازا حولاتی بونه بکن دماتین امریکا. لدیگل هندی جی باشترین کاندید جبو کاران راستی ململانیا هری بزحمت دبا و ریکا کادریش لپیشوانا حتا لامریکا ببن پزیشک. او جی راپورت که می سر هنرمندک سوریه که جبر شر بردوام یا لبرات خواه نچر مایه که هر اردینه لدی ساجی دست خبران خواه بر ندایه و نهابویه شبکاره که نودار. بسر ایشا پنابریه و دجواریا دوربونا جوالیت لی اف کچا سوری یا 18 سالی گلنار حریری دستی خواه لبر روشا دجواریه برندایه و هر بحرا خواه یا هنری
د کامپی پنابری ده ل اردن بردوام دکه ایشا پنابری و شر بین چار یه سوری دنیگاری وی ده دیار دبن تمن گلان یه گنج سوریا به ایشو حسرتان تینستراندن ده کامپی پنابری ده مكان هالموهبة يعني اف بهرانه ديار بو و تو كسي پشگیریا من نکر جبال باته لما مستای من ده دبستان دا گهدان به بهرا من کر و پشگیریا من کر بالیکاریا مامۆستای خۆ گولنارکاری بوو هەنجێ بەرهەمێن خۆ بەشداری هەن پێشەنگەهان بکە لێ وێ دەڤەرێ. المعرض الأول اللي شاركت في شنغها من كان بناوي برتياج جانبو از به 20 تابلویان بجداری بوما لسر جامو مريكان و نورمال جي كسن آلیکاری دامن وان بویاغو آلاف جمرا کرین جبر او گلکی بحانه پیشنگها سرکفتی بو و من 11 تابلو تدا فروتن او ترسیداری غمگینی و ایشا خلق سوری دوی شر دجوار ده ده تابلوین وی ده دیار دبن. هي اللوحة بتعبر عن الأم. اف تابلو لسردايكيا بي او تشاوا جانا خوادك قربان جزاروكين خورا من او وك دریای چکر یادین جی لسر زاروکن سورینا به تشاوا او دجین دبن بومبا بارانه دا. گلنار هیوی دکه گو او کار به برهمین خو شانی دنیای بکه داگو خلق دریا تابلوی د ناس بکن به چه بسری خلقی سوریه وهاتیه او جیانا وان چو قصی دجوار و هر وساجی کو گلک گنجین میناوی سودیجی بگرن و تجاری دست خونا خبر ندن هر دم خوبدن پیش و هیوین خو مستر بکن. گلک تش هنکو دکارم پارستنا لاشه مروان جه نخوشیا بکن. بطایبتی جبو شرپنچیان ممکان فیکی اورونای تاوی گلک گرنگه. درجه هیاوا آگاهیان دوی راپورته ده. تیشکا روژه جبو جیانه گلک گرنگه. لیوکولی نکانو نشان ده کو اف دبا اگر جیانه کدرشتر بوجنن به نخوشیا شیر پنجا ممکی. تیشکا روژه دگل چند خارنندن چافکان یک باشه بو ویتامین دی. لگور لیکولی نکانو جالی روزویل پارک کانسر انستیتوت نخوشن شیر پنجا ممکی ین آستا بلند یا ویتامین دی تخوینا واده هی بتر شانسا باجبونه هیا. Do not only have وان نتنه کمتر پنج شیرا توندا ممکان هیا بله وان هروها کمتر پیکتنا بنخوشیا پنج شیرا ممکان هیا و مترسیا مرنه کمتره یا ود بیجه با آلیکاریا ویتامین دی آستا مرنه و دوباره در کتنا شیر پنجه سیهج ساده کمتر دبا بیکو نگرنگه چجوره شیر پنجه هوا و جامروف چاوا ویتامین دی وردگره هر روزه 15 دقیقان بمینه برتیشکا روزه یان جی خارنین وک هیک، پنیر و ماسین برون و حبکن ویتامین دی بخون. تماشاون هجا اف راپورتا مایا داویو و هفته بو. ام هیوی دکون برنامه بدلی وبه. هون دکاریم بریا ایمیل، فیسبوک و توییتر نرین خوش مره پار بکی. حتی برنامه هفته ببین خیر خوش یده. دم باش.